Pozdrav! Za današnju lekciju imamo native ili nativni VLAN ili kako ga kod nas u literaturi nazivaju originalni VLAN. To je nešto što se pojavilo sa 802.1q trunking tehnologijom. Prije nego što nastavi, samo da kažem o čemu se ovdje radi, šta sam ovo sve nacrtao. Znači imamo dva switcha. Switch 1 imamo ove crvene portove koji pripadaju VLAN-u 10, ovdje sam je napisao. Isto tako na switchu 2. Ovi plavi portovi su VLAN 20 i VLAN 1 je zeleni port. Ovdje se naravno radi o trunk vezi. Rekli smo da trunk link da će on prenijeti saobraćaj iz svih VLAN-ova, pa i iz VLAN 1. Sada, ove VLAN-ove što smo napravili, zamislimo da smo ih napravili VLAN 10 i VLAN 20. Ovdje imamo VLAN 10, imamo nekakav PC1 sa ovom IP adresom, on želi da iskomunicira sa PC2. Kako se tu u stvari i radi? Normalan frame između kojeg se nalazi source MAC adresa i destination MAC adresa. Na sve ono što pa imamo tamo nekakve data, imamo povelike header. Sada ovdje switch, pošto on vidi ovaj uređaj mi se nalazi na VLAN 10, on dodaje nešto što se zove VLAN ID. Znači na sve to on dodaje VLAN ID i prosljeđuje preko trunk veze, on proslijedi taj frame do ovoga ovdje switcha i ovdje switch takav frame preuzme i on samo što mu uradi, on mu skine tu oznaku VLAN ID. Neko me je davno pitao da li računar zna o kojim je VLAN, i odgovor da ne zna. I upravo zbog ovoga ne zna, zato što mu switch skine tu oznaku i jednostavno normalan frame on premosti. Isto tako, ako bi željeli da iskomuniciramo, ne znam, PC200 sa PC100, šta se dešava? PC200 šalje frame do switcha 1, on dolazi tu, na switchu 1 dodaje mu se VLAN ID, u ovome slučaju radi se o VLAN 20, tako da će biti VLAN ID biti 20, dolazi do ovoga linka ovdje, skidamo se ta VLAN ID oznaka i prosljeđuje se normalan frame o tom PC-u. Sada, što se tiče VLAN 1, nemojte sada da pravite da se u glavi da vam se miješaju defaultni VLAN i nativni VLAN. Zapamtite da se preko nativnog VLAN-a, znači da se prenosi neoznačeni saobraćaj, odnosno da on za to služi. Zašto se uveo uopšte nativni VLAN? Pa uvelo se zato što je htjelo se da se osigura kompatibilnost, jer kada se počelo, 90-ih godina tek sa mrežnim uređajima, nisu svi mrežni uređaji, recimo u ovom slučaju switchevi nisu oni svi podržavali 802.1q tehnologiju, nego svaki je svoj radio dok se nije uspostavio neki standard. Obično se to tako i radi. Svi pokušavaju nešto dok ne zavladaju tržište, ne počnu sa svojom tehnologijom da je prodaju. Znači, uveo se nativni VLAN zbog kompatibilnosti tehnologije, odnosno kompatibilnosti uređaja, jer neki nisu znali kako da se odnose prema tom saobraćaju i zbog toga je izmišljen takozvani native VLAN. Kada bi se primio, znači to bi bio neoznačeni saobraćaj. Sada po defaultu nativni VLAN ili nativni VLAN, on je VLAN 1. Kažem opet, nemojte da vas ovo buni, on je VLAN 1 po defaultu, ali mi njega možemo i da promijenimo. I sada kada dođe saobraćaj iz VLAN 1, on nije označen. Sada ovdje u ovom slučaju mi smo konfigurisali VLAN 10, VLAN 20, je ostao kakav jeste, samo sam dodao recimo interfejs ovdje da je pripadao VLAN 1, on takav neoznačen i on se prenosi preko ove trunk veze i pošto nema nikakvog neoznačenog saobraćaja, on to šalje na pravu adresu. Recimo ovo je nešto što sugeriše to da ne bi trebalo da postoji native VLAN, odnosno da bi se trebalo da se izbjegava koliko god je potrebno. Broj 666 i 999. Premda poslije u samoj konfiguraciji, ako budem pravio takav video materijal, neću sigurno iskoristiti 666, jer smo rekli da ide maksimalno 255. Današnje mreže i u budućnosti ne bi trebalo da koriste nativni VLAN. U današnjim mrežama, mrežni uređaj, on će biti ili će biti sposobni da koriste, odnosno da budu sposobni za 802.1q tehnologiju ili neće. Jednostavno tako je. Kada poredimo današnje vrijeme sa onim od prije 10-20 godina, danas se mnogo više računa vodi o sigurnosti i želimo da spriječimo koliko je god moguće ove mrežne napade, da uradimo prevenciju. I znači, samo još jednom da ponovimo da rekli smo
kada imamo ove VLAN-ove koje smo konfigurisali. Tu imamo znači VLAN ID, međutim iz ovoga VLAN 1, kažem opet po defaultu, to možemo da promijenimo, nevjerojatno ćemo to vidjeti. Saobraćaj koji je došao do switcha i on je neoznačen, zato što radi se o nativnom VLAN-u. Takav neoznačen saobraćaj i on se prosljeđuje na drugi switch i taj switch prosljeđuje do pravog kompjutera ili pravog uređaja, taj pod navodnicima normalan frame. Nativni VLAN, koliko god je bio dobar u tom trenutku, danas nije i upravo zbog toga napomenuo sam i rekao sam da će uređaj ili će biti sposobni 802.1q ili neće biti sposobni, jer je ovo otvorilo neka nova vrata za mrežne napade. Ono što sam zaboravio da kažem jeste da jedan od poznatijih napada kojim je nativni VLAN otvorio vrata je VLAN hopping ili preskakanje, takozvano poznato preskakanje iz VLAN-a u VLAN, tako da ćemo i to spomenuti u narednim video materijalima. Pozdrav!